May payabak po kaya ko na makiramdam kareng radyo at manalbiking kaya katamong online streaming. Pag masusentayang yening banalamisa para king Martes ning 34 a Domingo ning karaniwan na panahon. Iabetala naman kaniting misa rin makatuking intensyon para king kebaita ng Mrs. Catherine Biolago, UCAT Board of Trustees, para kay anibersaryo ning ordinasyon di makatuking pari, Reverend Father Ignacio Carlos, Reverend Monsignor Antonio del Rosario, Reverend Monsignor Joel Tubig, and Reverend Father Rostom Tanglao. Inkyakatamong kapag masusya ng banal na Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Robert Dawang Feliciano, Kura Paroko ng Parokya ng San Jose, King San Jose, Malino, Mexico, at Director ng Archdiocesan Commission on Catechesis ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong kantangin ni Indalita Pamuklat. Kilagilig pamponing anak, poning banalay espiritu, Amen. ingginu at tatayid ka rin puso tamo king lugod at king kapibabatan ng Kristo, mantabeya ke kayungan. At keka antimurin. Adwa na po ning kapag masusyan tamo yung may pabalita, ing kaingatan kimbye, antimo meto nga babala, kareng sablang daratang akapagsubukan para ke katamo. Ingginu at tatay kapatid, sisyantala rin kasalanan tamo, bantamong karapat dapat magmasusi karem banal ang misteryo. Ginong Jesus, ikang mitatalakad ke kami king bayong biye, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ginong Jesus, ikang mamatawad ka rin kasalanan mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ika ing papakan ke kami king katawan ampong daya mo, Gino pakalulu. Gino pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katasana kimbye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa lubos mayupaya, igpa ning ginuming Hesu Kristo, ing kasalpantayanan king kekang amanu, ya ing dalan painturo king kabyasnan, at ing pamibule king dibino mong pamalak, ya ing panyulong king katutuan. Ibuklat mo ring matami, karing dapat mo, ding balugbog mi, king balang dapat mi, maging karagdagan ni ning makirake mi, pamakirake mi, king bieng inalok mo ke kami. Itiyang adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kimakaburkot to pusot kay sipan makiramdam tao po king amano ning Gino. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Daniel. I Daniel nga nakang Nebukadnezar, makamal aari, king kekong malikmata, ikityeng makatalakad, arapan yu, ing metong amaragol a estatwa, mas lagya, ampon maningning, at makatakot yang lawan. Megawaya ing buntok na, king peka dalise gintu. Ing saluna, ampon ding gamat na, megawala king pilak. Ing awakana, ampon ding balakang na, tansula.
puwad na, bakal la, at ding bitis na, ang king butit, megawala king bakal, at manibat king butit, ang king talampakan, megawala king pila. Kabang lalawenye, ing metong at tipak abatu, mi bagsakya, ang yaman alang tinagkil kaniti, at tigpaya karing bitis abakal, ampon pila, ning estatwa, at mebalballa. Kanita mo rin, ing bakal, pila, tangsu, pilak, ampon ginto, mi salbag-salbagla, at meging anti, ing alikawok ning pidadaran ning kalyedo. Pinayid nangan ning angin, at bakas namang alang melakwan. Dapot di nagulya ing batu, anti ing bundok, at tinakap king mabilog ayato. Itiya ingke kayong apaninap, makamal aari. Ngeni, isalita ko naman ke kayo, ing kabalduga na, makamal aari. Ikayo ing pekamaragultili karing sablang ari. Ing Diyos ning banwa, gewa na kayong emperador, at pigkaluba na kayong upaya, sikanan at dangalan. Gewa na kayong talapanibalada, ring sablang tao, ketiking yato, at karing sablang animal ampon ayo. Ikayo itang buntok aginto, kay batyo anting lintong aliwang kayarian, ene kasing dagul ning ke kayo, at kay bat nanita, ing katlo, ing kayarianing tanso, as sumakop king mabilog ayato. At kay bat nanita, mi kakapat a kayarian, kasing sikane ning bakal amanaspak, at mabalbal king sabla-sabla. At nung makanano yang mamirasong mangalati ing bakal, makanyan nalanang pamiraswan, mangalati ampon dunutan, ding ninumang kayarian. Ikit yu naman king ding bitis ampon taliring bitis, kapit na pilala at kapit na bakala. Iti mga baldugan ing mapitnaya ing kayarian, bika antiyang bages sikanan, ning bakal, uling ating bakal, makasamot king pila. Ding taliring bitis, akapit na bakal, at kapit na pila pegawara, king antiyang dake masikan, ing kayarian at atinyang dake mayna. Ikit yu naman, king ing bakal sinamutya king pila. Iti mga baldugan, king ding pamuntok ning kayarian, iti magkapilit lang pisan metong andala, ring karelang pamilya, king kapamilataning pamiyasawara, dapot era arapat iti, antimonong makananong ing bakal, eya malyaring misamot king pila. King kapanonwanan ding pamuntok areta, ing Diyos ning banwa, mi tatagyang metong akayarian, aalang kapupusan. Iti eya malyaring masambot, nunelubos na lang sintingan ding sablang kayarian, at kay bat nanita, manatiliya king kapilan paman. Ikit yu, nung makananong ibat king matas menabuya, ing metong abato, alang metong man tinagkil kaniti, at nung makanano ning tiran, ing estatwa, megawaya king bakal, tansu, pila, pilak at ginto. Ing maragul a Diyos, sasabyan na kaya kayo, makamalaari, ing mapalyari king daratang a panahon. Selitaning alang kakulangan at alang kalabisan, ing kekong paninap at binyeko ke kayo, ing tune kabaldugan.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Paligayan nyet parangalan, manggaman kapilanman. Kapaligayan niyet parangalan manggaman kapilan. Ikong sablang bage gewaning Ginoo, puriyan nye ing Ginoo, puriyan nyet parangalan, ang gaking alang-angga. Paligayan niyet parangalan manggaman kapilan. Ikong sablang anghel ning Ginoo, puriyan nye ing Ginoo, puriyan nyet parangalan, ang gaking alang-angga. Paligayan niyet parangalan manggaman kapilan. Ikong sapin-sapin abanwa, puriyan nye ing Ginoo, puriyan nyet parangalan, ang gaking alang-angga. Paligayan niyet parangalan manggaman kapilan. Ika, danumbabo ning banwa, puriyan me ing Ginoo, puriyan met parangalan, ang gaking alang-angga. Paligayan niyet parangalan manggaman kapilan. Ikong sablang upaya king babo banwa, puriyan nye ing Ginoo, puriyan nyet parangalan, ang gaking alang-angga. Paligayan niyet parangalan manggaman kapilan. Parangalan tayong maya pabalita. Ing ginuman tabi kayo, At keka antimoren. pamamasa kimaya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Pipagsalitan da ring mapilan ka ring tao isintingan ning templo, isintingan babye ning marmol, at ding ayin pigkalub da ring tao. Inya sinabi ng Jesus, ding akakit yu din datang panahon metong man alang mitagan a bato, makatumpak king kalupan ng bato. Mga baldugan langan king gabon. Kitnan de Jesus, Maestro, kapilan malyari iti at nano impalatandaan king pangatupad na niti? Pekibat na, mingat kayo at eyo paboren inlinlangan na kayo ning ninuman uling dakal laring datang king lagyo ko sumabing ako ing Kristo ating panahon datang na. E kayo pa'y ligalig nung makabalita kong gera at revolusyon. Kailangan mapalyari la pa mo reti dapos mga baldugan king ingkawakasan dintang na. At nga napakarela, ing meto nga bansa lusuban ing kalupa ng bansa ating kayarian lumaban niya king kalupa ng kayarian. Mika mga sikana ayon, danop at salot kareng miya liwang lugal at ating dulto makapangilabot a bage at mga ragul abage at tanda amanibatan king banwa. Maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Pange po ating kayabe king bale o kayabe king opisina umeng mako o kaya lalo na king bale umeng mako at po tang intaong magpaalam ni. Bakit mo kareng kayabe na king opisina magpaalam ni puling makoya. Ay nang po makong king obra niya. No, halimbawa, muli ne po o kaya lungwalya uling atin niyang dapat si kaswan eh. Anano pong kera kanan sa sabyan tamo po tang makona ko po. Iya, karen pong makiramdam at malbeking Facebook. Nano pong sabyan nyo? Nang kaing meto nga pengari sabyan na akad ka mumuli, kapapay bengi. Ala ka nga liwang pupunta lang, diretsyon na ka muli. Nga na po, balo mo na yung panahon ngayon masakit. Nga na po ne, o yan yung kira ka lang sabyan da po rin pengari ne. Pero keng simpleng amano, one word, nano pong sabyan nyo? Nano sabyan nyo, ikayo mga tsukeni? Mingat. May mingat ka ne. That is the most, sabi dapin po, sermon no ne, bala mo pabakal,
Mingat ka ne. Putang kahit tinta mo pong ugali, sana po mawawala. Putang makoka, lalo na magmamako kimbalel, ating kekang mamon ka kempengare, putang ka mamako na ako, putang kay kanita, umimingat ka, nanong gawan mo. Ito na masyado kasing gagawan din nga liway. Wari sisiklod tamo. We ask for a blessing. Bakit po ka no sisiklod tamo? Bala mo sabihan mo kaya ka, bless me, I'm going. Napin kayo na sabihin na, bless you, nga nakataputan mo ka. Putang dintang ka, yan na naman, siklod na naman. Tama, luloko ka niyan, sisiklod tamo mo sisiklod. Bakit siniklod ka? I'm home, everything is safe, walang bilyari. Again, we ask for the blessing. Tapong binya yung blessing ka na ako, medyo masanting yung lakad. Puri na sabihin, may kauli kong ligtas. Sana gagawan pa yan. Nga na uning kera ka lang kasi. Ring anak yan, ma, mako na ako. Mako na Ari na po. Pero kanite ka basta makala ko, ang gate ka siniklod. Putang kayakit mo, siklod ka. Den kaya beko po kem parok, yung manding gagawan, de kumubalo, uling po ta ako pari ko, nung nanon putang kayakit da po ka na ako, uling lalo na, putang batlaking eskwela, din pumagaral me. Putang umenak yung mga, mong siklod po. Siklod la pa mo, ngarapin, sasabi. Uling, for us, you're asking for blessing, uling ating kambinyeng mimingat ka, basta mimingat ka. Uling, didinan may pang blessing. Kitang mimingat ka. At itang pinabilinan mong mingat ka, manyawad diyang blessing. Hindi po yung buri kung dinan tamong pansin kami basang ebanghelyo, makatakot siya po. And everything the gospel, yung minention na po ng gospel, marilyari. At ngayon, nga na po, kapilang pamin na yun Mindanao. 6.1, basta po 6 ya po yung ketang ayun. At chulak yung mall, mga balaglareng kisami, nga rapin po ne. Kapilan pa mo po iti, na may balita yan. Sasabihan na, inggera, balutan po yung maririari, hanggang yan yung mayariaring gera, maging nga duwala pa. Israel at Palestine, inipong kay ni King Russia, ay, sabi rapin, o tiyata, nasinawang may pamat wari po. Everything na sasabihan ng Ginoo is coming true. At talagang sinabi na malasaking templo in 70 AD, may lasakyapin naman yung templo na ng Jerusalem. May wari po, may salbag lareng Hudyo, uling itang tanda ng karelang kasalpantayanan may wala. Wala mo sabihan ng Ginoo, datang na rin ang bagay nga rin. Sabi na po, pero nabirin sabihan, kawakasan na ng panahon. Sabi na po nitang abasa ko, life is not without challenge. Diba po? You can never erase. Din isasabihan na ng Ginoo, ang realities in life, nga napin po sasabi. Pero ka dapat tatakot. Na nung sasabihan na kaya katamo, mimingat ka. Sabi natin po, our response to the challenges in life nga na po, we remain at peace and calm, trusting in the Lord. Bala mo iting maging panabili na, malyari lang ang dembagay nga rin. Pero ano po sabi na, kayo migagana ka, ako in Kristo. So balaan mo, remain calm, remain at peace, nga na pong sasabi kaya katamo. At potang lawin tamo pinamanin kaya meging biyay, even him, naman po exempted kanining milyaring 80, wari persecuted ya, mig-suffer ya. Potang kayo na falsely accused ya, nga napin po. Pero, balo na kasi, pupunta lanat, gawa na na po. He will suffer and he will bring life. Balo na ning ginuita. Parang katam. Napin po tapong we are experiencing challenges in life, problems, kimbiya mo po hanapin. Muisipan na, bisa na akong mati, na ako bisa, mapagal na ako. Wari po, hindi kira ka lang mag-response daring aliwan tao na. Bala mo sabihan na mo kaya katamo ng Ginoo, be at peace, be calm. Uling kung toro ka mga taranta, kung toro ka mga takutan, lalo ka mga loko, ngarapin po. Bala mo, panwalan min Ginoo. At siguradong dening bagay nga reti,
at lang ang kabaldugan kimbiye. You may be experiencing challenges now, ngarapin po, but later on, nganapin po, these challenges will become blessings. Nga na. Ang pagkwento kami po niling kayabe ko keng office keng catechesis, iruti, kitang ang kepo, anak ko yung kutang ko kaya, ano ang kinatatakutan mo? Ikayo po, nanong kakatakutan nyo? Pakibat na po ka na ako adong bagay. Which is totoo naman. Father, takot ako sa multo. Matutuwa rito. Uy, kayo mo, kini pong building mi kini. At ano ka nakaldaramdaman niya kay mga takutan, lami pamatakot, lewari niya. Kita pong kumbinto ko, sasabihin dating kanong babae, matong babae, ang pong metong anak. Pasalamat ko king ginoy, no, papakit ka na ako. Eko po bitas ang hikit. Sabi ko po ka rin kaya, beko, gawan tayong masayain kumbinto, bang kanita, lang magdaton, napin po, sinali kong maragula speaker, Bluetooth, titig-tig, patig-tigang niya po, potang kay, menyese kay pong aso, bang kanta, tingkeng kakao, nga tingkeng pambyalungan, malilibang kami po, kakalingwan miyitang matuang po, pa'y tanganak na sasabyan da. At himiya po panamdaman, wari na po, sabi ng Ruti, kinatatakutan ko po yung multo. Totoo po'y takakata mo. Maliban doon, sa sarili mo, kasi they come from the outside the multo are outside of us. Sa sarili mo, takot po ako sa kamatayan. Mapin po na. Bisan ako pumate. Siyempre, alipa. It may be, sabihan tayo po, utatita naman yung pakibat na, that is a reality in our life. Po. So, nanong gawan tamo? Yan mo, tatakot ka makanita. Sabi natin po ka na, dati, Father, hindi ako makatulog na walang ilaw, tatakot ako. Pero ngayon, nakakatulog na ako. Na-overcome tamo po. Na-overcome tamo. Sabi ko, di ka natakot sa multo kasi nakakatulog ka na mag-isa ngayon. Sabi no, oo nga, kasi kung di ako matutulog mag-isa, mamamatay ako. Teka pong mate, anakan tudtud, teka waring maging anemic, ngarapin sasabi. Pero nasabihan, ano man ang kinatatakutan ay nagagawan natin ng paraan. At apo yung sasabihan ng gospel tamo. These are the realities that will come in our life. But fear not. These are challenges that we cannot do away with. Nga napin po. But the beauty is, nga napin po, we can find peace. Let us be at peace. Eko po pa'y taranta. Uling istong matataranta ka, ala kang agawa. Uling muna yung nervous. Nga napin po. Sabi na po kakata mo, remain at peace and be calm and tell yourself, I trust in you, Lord. Pangadyantala po rin panalangin di Malta. Manalangin tamong iniking igpa para king pamangailangan din sa blantao, lalong-lalo na rin dimut mo lugod kimbera. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para ka ring sablang miyembro ng balayaning Diyos, apakyapusan desa, ingkarelang ari, barang apalagan na ping lugod na, king mabilog ayato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para king kiyakatang bansa, ing Espiritu ng Kristo, mitugtugsa ng labis-labis, king balang memalen, baning pamisagsagan, miyalilan pami kakalugod at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo rin puso mi king lugod mo. Para ka rin kapatadtang kakawani, ka rin keraklan, aslagano sa puso ng Ginoo, bangketa alutas da ing karelang problema, kapamila taning karasan, nun kapamila taning lugod, at pamitatambayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo rin puso mi king lugod mo. Para kaya katangan, atalastas sana king ingkapibabatan ngeni, king ditak akasakitan, mamuang kaunlaran king paintungol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo rin puso mi king lugod mo. Tangkapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan ta rin sa blamakayan tabi kaniting kaorasan. Ring kapagnasan na paralada, ring kakatamo tala pakiramdam king radyo at tala panalbe king online streaming.
Karamiyaya limang programa ni Kikatamong Radyo at ring makapasubani ng kapagnasan ning radyo ni Kikatamong Arkidiocese. Iyuri no sana, kingkerya ng maligaya rin kapatadtamong mayango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Uy paming atsubanwa, pasalamatan da ka king kekang anak, Jesus, mi turong apakit mi ing lugod mi keka, kapamilatan ning pamipakit mi ing lugod king metong at metong. Ya ang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Dalita mo po parking pamagsadya kareng ayin. Manalangin kayo kapatid, baiting kekatamom daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tagapanin sana ng ginutin daong karenggamat mo, king kapuri ang po ni kaligaya ni Lagyuna, king kasaplala tamo ating mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, kabang yayampang miing kekangayin, ipagdala na kesa ng kaligtasan ning pamanyam bamiking espiritu at katutuan, itiyang adon mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin, itasyularem puso yu, makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat ang matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin, oy pa Diyos kingalangangga at lubos mayupaya, kapamilata ng Hesu Kristong ginumi, pagmasusyan ming mitmong lugod ing kayang kamatayan, papasyag miking mabye kasalpantayanan ing pangasubli ng mebye at panenayan mi kambe ning matibe kapanaligan impanyatang ng mismong ligaya king kawagkasan ning panahon. Uri na nita, kambering sablang kororing anghel karing banwa, daralit miingke kang ligaya, ngamingan pupuri.
Pagkapinimbanal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nita, ipaniga puming itugtog may espiritu mo, antimon titipang ambon, kareting ayin bi, bang pabanalanala, at para kay kami magawalang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi kanitang bengi mi panganyayaya, at bayo na kusan lubdinaw nimbyena, kimpamay lasa, ampong kamatayana, kingwane ing tinape. Pepasalamata na kaampong pinuri, piraso na iting tinape, dinuwang ne kareng kayang disipulo nga na. Kananye iti, ikongan, at kananye. Uring itiya ing katawan ko, ami daon para kay kayo. Makanya mo naman kay ba't ni nga punan kingwaning kalis. Pasibayo, pepasalamata na kaampong pinuri, dinuwang na iti kareng kayang disipulo nga na. Kunan iti, ikongan, at minum ko kaniti. Uring iting kalis ning daya ko. Indaya ning bayo at alangang gantipan, amibubu para kay kayo at para karing sablan tao. Ban kanita, may patawaran lading kasalanan. Daptan yu iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayo ping misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan miyo mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pampangasubli ng mebye, daraon miya kikitintinapin ng biyempo ning kalis, ning kaligtasan, laing ning pasalamatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal kapulungan mong makalaganap kimetu yato, bang miganapikin lugod kambe ng Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Arsobispo mi, i Pasiano, ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng Pepe, nawak, ing pihong kapanayan, king pamanyubling mebye, idala mula at ding sablam mayangon na biyaking pakalulu mo katamasalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo king ang karapat dapat magkamit kimbye alang angga bang kambe nin wana Birken Maria induning Diyos. Kambe ng San Jose ing esposo na. Kambe ring wan apostol. Kambe ng San Fernando at San Gabriel Arcangel. At kambe da rin sablang banal. Ang mabibiyay kalugod-lugod keka, king keka baning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pokeya, kagum ning banalay espiritu, sablang parangal, ampong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan kingig pa, mahusta mo po kaya, karengamanong mituro kay katamo.
Ikabus mo kami kisablang Maroko higpa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon bi. Banking kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati kim pamanalipan ning kasalanan at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang panayan ng pumpagsadyan bi, impanyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos ming i Hesu Kristo. Uling kaya kayong kayarian ating kayo payan ng poindigaya manggaman king alanganga. O Diyos sa igpami, ing kinuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. E musa na babalik danding kasalanan mi. Nune, pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, at pamayapan ang pampisan metong may agpangking kaburian mo. Ikam mabibi ang pangmagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginu, mantabe sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Pakit tamo po'y mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kay kayungan. Pagkaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang nilalang ko, king kasalanan niyato. Ibigay kay kami kapayapan, ibigay mo yung kapayapan. Ibigay kapayapan, ibigay kapayapan. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan la ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Paunat dahil Kristo. Kaibigan, tantuin mo, isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong asal, Panginoon ang balikan, Panginoon ang asahan.
nga napapagalaking pagiging hawahin bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaling. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuhin mo isang paglalayag ang buhay. Maalo ng dagat at may kalaliman, kung may unos at may hangin di mo kayang paglabanan. Para kareng makiramdam kareng radyo at manalbeking online streaming ay makatanggap komunyon king pisikal na paralan na bayan da kayo ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuga king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi at pagnasan ko king tangkapan da ka at dapat pauninin ngening pinandit era ka atanggap king sakramento umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka, ay mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawan ko keka. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupayan Diyos, sopan mo king mabibiye king alimbawa ning dugod, apag masusyan mi kaniting Eucharistia, bang akamtan mi ing kayang kaganapan king kay kang kayarian, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Red Wednesday tamo po bukas. So, panikwanan nyo pong makasimba, kareng nining radyo, ampo kareng kay kayong parokya, batala pong panalangin them persecuted Christians. Nga na po. Masanting niya po yung tema ngayon is the word embracing. Kakaulanda ka, king kay kandaranasan na takot at kapikakonwan. Sakto ya po yung gospel tamo yawari ne. Pantina mo sabihan ng Ginoo, kaya beyo ko. Ing ginuman tabe kay kayo, At keka antimoren. bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyunig pa, poning anak, poning banalay espiritu, Amen. imisa mi daon ne, umekayo po king kapayapan, ampong lugod ning Ginoo. Salamat. Salamat, King Dios.